Om Swastiastu. Ringgalah sane becik puniki ditiang ikoma Gusti Dipratnyana pacang latarang materi indik ringkesan miwah akronim. Ring aksara Bali ringkesan punika kakepah dados kalih. Saneka pertama punika wonten ringkesan purwa utawi singkatan tradisional. Saneka kaping kalih wonten ringkesan anyar utawi singkatan modern. Kawitan saking ringkesan purwa utawi singkatan tradisional. Ringkesan purwa kewastanin aksara anceng. Aksara anceng puniki ketah kaanggen nyurat wariga, usada, pipil, miwah sanelianan, tur kasurat antuk carik sigi. Imbenyane sekadi nyurat kruna sarana ring ringkesan purwa punika kesurat wantah sesaga manten tur kesurat apit carik. Lianan ring punika wonten ika imbe aksara me kapit carik punika kewacen mantra. Miwah imbe-imbe sane lianan. Selanturnyane wonten ringkesan anyar utawi singkatan modern. Ringkesan anyar kesurat apit carik sigi tur kesurat manut ucapanyane. Elinga nggih niki ringkesan anyar mandeg kesurat manut ucapanyane. Asapunapi je ucapanyane asapunika kesurat aksara Balinyane. Imbenyane sekadi nyurat kruna SMA. Nike keucapang dumun SMA utawi ESEMA. Taler ringkesan anyar puniki yen wonten suara utawi vokal ring sajroning kruna sane kesurat nike mangdeng nganggen aksara suara sane akara, ikara, ukara, ekara lan okara. Puniki imbenyane sekali nyurat SMA nike sesuratan aksara Balinyane presida kecinga nike sesuratannya manut ucapanyane SMA. Lianan ring punika wonten kruna DPR. Nike dados kecinga utawi kesurat manut ucapanyane nike D sareng E, P sareng E lan R, E sareng R. Nike dadosne DPR. Imbe sane tiosan presida kecinga ring video niki menika wonten LPD ucapang dumun LPD wawu surat aksara Balinyane LPD. Elinga nggih niki krana ringkesan anyar mangdeng nganggen aksara sane akara, ikara, ukara, ekara lan okara. Niku lan dikala nyurat ringkesan anyar niki mangde elingang taler kesurat apit carik sigi. Nike imbenyane ring ringkesan anyar miwah imbe sane tiosan presida kecinga ring buku. Selanturnyane wonten materi akronim. Akronim puniki kesurat sekadi pidabdab nyurat kruna atau ditulis seperti menulis sebuah kata. Imbenyane sekadi nyurat akronim balita nike kesurat nganggen aksara Bali pateh sekadi krunane nike balita surat manten balita dan malih wonten mendaging apit carik. Sekadi kruna Depag nike akronim dari Departemen Agama nike kesurat Depag miwah Dekdikbud nike sesuratan aksara Balinyane manut rekening nyurat kruna. Lan imbe-imbe sane tiosan presiden nike kecinga ring buku. Inggih wantah sapunika sane presida telataran titiang indik materi nyurat ringkesan miwah akronim. Dumugi wonten pikenohnyane rikala melajahin pepelajaran bahasa Bali utamanyane ring pepelajaran aksara Bali. Maka pengteratur puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.